Lungdamna Laisiangtho Maku alian ni anel som le thumpan som le sagi Khatvei tuipi gei-ah Jesu apai leuleu hi Mihon tampi Amah kiangah vapai a Amah in amaute tu hilh hi Amah apai koi laitakin Alphaeus tapa Levi siahdonna buk a tuipi a mu a Jesu in Amah kiangah kanung hozu in achihi tua ciangin Levi dingto-in nung azui hi tua ciangin Jesu in Levi ina nitak anne a atut laitakin siahdongte le mawhnei tampite zong Amah le anung zui te to atukhom hi pangang hiam chi le Amah azui mi tampi a hi Jesu in mawhnei te le siahdongte to an anekhom Pharisee-te le Laisiangtho siamte in amaute ciangin Amah in banghang in siahdongte le mawhnei te to an kwang khom a hi hiam chi in anu zui te kiangah adong hi Jesu in hilh azak ciangin achiram te in sewan kisam lo a sinate bek in akisam hi gei-ah in midik te asam ding in hongpai ka hi gei-ah mawhnei te asam ding in a hongpai ka hi achi hi in lungdamna Laisiangtho a hi Kristo to pa na tunga phanna omta hen